Ebyapa by'itaka ebirikiriireho kwehanika kw'emitima y'Abatuura ni bibiri kandi Abatuura nibagira ngu tibaine handi ahi barikumanya nk'owaabo ohireho aha ahi batwire emyaka n'ebisiibo. Ebyarugire mu kutolereza hanyuma y'okupima itaka erituzaalirweho bikaturukya niboolekya nti tulo mu kyapa. The affected people osangeno babarusa kwantu geno emitwaro nkesa. Abatuura nibagira ngu ebyapa ebi biri omu maziina g'abantu bashatu kandi omwe n'omunyeshengero w'ishaza rya Buhaguzi East Esera Stephen kandi hamwe n'abandi babiri aba baremesize kuhinga hamwe n'okukora emirimo y'entunguuka. Hariho ababaire tuhayirwe emiti y'okubyara ebiina abandi balekereho n'okubyara balekereho n'okulima abandi tibalimire na bitakuli habwogamba tugenda kurugaho tulina okweraliikirira kwingi itwe abantu bamusajja mukuru. Tulinka abana nzarwa tukahura ntusasa kuno itaka litu litutwaireho nk'abantu. Okwiba amataka nikugenda nikukanya omu district ya Kikuube kandi Abatuura baine okweraliikirira. Gavumenti erugejo twekyondoozi tugere tulole ekyapa kirimbwikire omusajja ogwo mumusasule sente arugeho aleka abantu batekane batusaba omuntu ajja kubingwa ekyo nkumanya kandi nimbagumiza ngu ofisi zino zona tugenda kwataniza hamu. Ekyapa kino kurora braba kitungire kuraba mihanda nfu kisalizibwemu nubwo abantu bakusobola kuba nibayikara just kurungi. Twahikirira omunyeshengero Stephen Asera orikugambwaho kuba ari omu rukooru kandi ebi nibyo yatugambira aha nsonga egi. Twina abantu abakwenda kuzaana politics yaabo omulingo gutaterekereire hatiba eno advantage mukiikaro ky'okukyura na family hatibo batandikire kujaganya rundi nokulibasa orugambo nokulibasa ebintu ebitaterekereire kwenda kusiisa ibara lyabo. Omuhezi wa RDC wa Kikuube yaraganisa okutaho oburyo bwona kureba ngu ebyapa ebyashazibwamu abantu batereire emitima. Gasha kwa Ambrose Niwagaba Katoto.